लगन ट्वाय म्या मचा मोतिलक्ष्मी शाक्या-8 जी खना उठे लगन ट्वाय लासन येवा नांगो सफी चंगपति लासै बारे चाहिँ चिस बना तनो ख ठौ पुन्टेनको वय सफोय चाउ च्याप्टर लासा अन्त्येष्टि क्रिया छु झलक बन्टेनो उठो अन्यना दिस ठुक्टे न्याय ठुके च्याप्टर जन्म जुस्याले सिगो भुइगो लुइगो टनीगो आदि इत्यादि घटना जीवने मुजुस्या मोटोटीगो प्रकृतिय स्वभाव ख ठजाको भबिटे भेन जीगो घटना लस्ता व बेदना तेलकास ख ठजाको घटना मजुके तासा मुजियम हो अल्पस्या जुके यज्ञको सम्भावित परिबन्धल खयम हो सिगो टैगोला अवश्य महापि ख संसारीय नियमे ख लगन ट्वाय लासाउ पिने परिवारन छ सन्देश नाय कटयको देशे मुजिमाउ छ अप्रिय घटना जुल लोमंगिटा सोसा गब्लेसँग लोममनिको कठाइको दुःखदायी असह्य पीडाकल लगनटाय लासासाउ चक्रवीर सिंह या छे पाजु पिनेको नापाङको सन्देश यात्रा बोले हे बुद्धिवीर सिंह क्या पाजु संगरत्न साके लासा मोरगु जुल मोरबेसको सम्पूर्ण अन्त्येष्टि काज क्रिया हनिमामा यरमान सिंह साके क्या पाजु यरारत्न साके जुल ठोसपल पिनिम प्रस्तुत लेखिकाई टबा पि ख घटना जिपि जन्मया मुजुनि ब्ल्यायु ख अटिया विक्रम सम्वत 1980-85 साल निहल्यो यो घटना यरारत्न साके दक्ले नापा लास बिजाबले जु घटना वो टाके जुगु पाखे जिमुगु परिवार यरारत्न तीर्जरत्न संघरत्न धर्ममानसी पिनिगु संगीत पुच लास बिजाउ जाचन मय लो बडेजीको लासे विशेष कठाइको रोग कया संघरत्न व तीर्जरत्न निम लाबला जक टैठे पाक लासा ज्याबसान जुगु जुल सीता यंके माम यरारत्न साक्य जो थोया सीता यंगो ब्लायको दुःखदायी घटना अनुभव जिपि बच ठिक जिका वसपोला जिमता कना बिजाउ खय सार जिथन प्रस्तुत क्यानो जुल किजा संगरत्न देह त्याग यावा दाजु यरारत्न नुगो मुछनी ज स्वाभाविक जुल वस्यान टडंग दुखला कटयको देह अपरिचित संस्कार ठस्या न्या सुमरु उठा नेवाट सकले मात्र अनि अनुभज्ञ व्यापार त अर्जुया वसपल त छ्या गठिया जुल खनी बौद्ध धर्मीय महान देश है बौद्ध त्यानी धर्म ज्ञान संगे लिनस संगे तैथे अनि सकलष्ट सकलसीको भरोसा संगम शरणम गच्छामि सिद्धान्त मृत्यु संस्कार कथा लासा छिछि कथा संस्कार दुजुसा चलन चल्टीको संस्कार कथा खास ना निगो कथा अन्त्येष्टि यागु जाजन अग्निदाह संस्कार हो जंग पञ्चित सीमेसियो लानकेको संस्कार लखे सीम चुइके छोएको व भूमि मुया चाइटले सीम लागेको संस्कार उस्तो चल्या याइ मखु जाजन मनु मरे व डक्ले नापा महान लामा जुपिन्छ मोरमेसीको छ्या किनेको छ्या अनुसार अन्त्येष्टि क्रिया याइगु जाचन अग्नि संस्कार तथा झंगट लानकेको संस्कार मनुष्य तथा व गुमगुम सी व सीम यात फेटका छ्या अनुसार निनु सोनु पिनु महान अन्त्येष्टि पूजा याइगु जाचन संगरत्न साकेतन अठिया फेटका लाम जुपिन्छ अठिया पूजा या काटिने सीठ यंगको जाचन संगरतीय जाट फलिकट लासाएको गुण दिसे मुरुगो अन्त्येष्टि संस्कार कथा जंगट लानकी मागो योग सुलाग जाचन सीठ यंगो इ सुठे जाचन चिकुलाय याम चिकुको ठासे उगिसन सुठेको पहर चिकुगे बर्रन याना साड्य मजो लामा पिछा कोबिया सीम न्य यंकल सनावपि निम्पिम सहित यरारत्न साके सलमे चुना ल्युल्यु वना अनकन्तार उच्च पहाडी स्थान सल छमजगन यासिवन छिंगो च्वाफु याल्ल जव सोसा पर्व खवा सोसा भीर पाखा समुद्र खसु भया हुसु ठावया चंगले कोए पाखे छुये खण्डुम हो नांगांगो सर्गट फुस च्वाफुका मछम टुइसे चुंग फुगा ठुंगल ह टिंगल मैदान या अनकन्तार ठासे किको अछम ठगाए हास मुरुग सुन्नीको लकसे मात्र टाड याचन ह ठ गयावना चमसल पला छेगो टक 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 सजग लिबलिबक जग्न ओगो बखटिया घटना लुममा नकुसहा टी सना वइगो ह जिम तबा हेरा रत्निया लोयको भरा रंग डिप समसाने सिम दिकिटा छिनवा सिमिटा नांगा याना कोप्सा फुलिका राकवटेस छन निसे ग्वाली ठंक चुपी किया फाया मेट लाख पिठे लाख पिया वो लाइट पाइच कुजिको कुचा थला छके डोचिन कुए जग अलग कुचा थला थुलिया सिदे व राकेवा छमेस न सिमेसु सो छफा टेना मकलेटे कुन्थनी वो समीन बास्ता व टिंगले मैदान या चाखरा जिजा डंक व्यावया चंग सिमे कापी ता गनव जिक झिटाइपि गिड्डस्या न टटरी कपि सेकेटा लाफरा डुपि छनेन कल्की थे डुपि स्वे मोल पि कठाइ पि जंगट वया मटि छपा ला कुए छरी जुना ने यंकी ह जंग जाटे न ला नै पि अलग कुए नै पि अलग डुगु जाचन
खोपल खाए अनि सीमेसीको लासुचल मृत मनु यल्ला नेपिन ज्या मखजी वो झंगट रूप लावनी हिष्ट पुष्ट विशाल काय अमिगो मदोन मट्टट सुएबले मुआपी मनुटे हेट ट्वाठ क्वाना टुटी कटका भेका यंकिल रेथे चु ज्ञाना मक्के के कोना छाटे भारभार मिंगा चुनी मा उपि वया उइबले इमगो पोपोइ सोला टोफे उइबले सु सोथे हुइ हुइ मि फेख वया उइबले सु सोसुया न बिस्क कथा ज्ञान पछिसंग सव अन्त्येष्टि संस्कार सिधे वहाँ सेंट सक्ष्या सीमेसी पाला पखे जुनाबो समय जुन अनि लोटे चुना नल छे परिवार न निगच साची प ठी मारका इना बिल सु विदेशी सन्देश ढुक्या मोटवे कारण याना छु कथा बाह्य संसार ज्ञान मोरगो विदेशी प्रभाव मोटियोगो तथा आत्मिकतै विषयले अनि विज्ञतै कारण थनीय ठुमीको मृत्यु संस्कार गन दिसे मोरको ठाई संस्कार जुग जीमा अन्त्येष्टि कार्य सिधे टुङ्गा याइको चलन्त मध्ये नापा याइको अडबुरगो खछट ढो उछुट आशा सीमै त लाख पिबले ला भ्याज्या ला खपा खपा मिनी ठुगला यचुक शिल्ट अन्छु साधन मुरुगले याना ठव ठव मूत्र जल क्वाग चोप्रिय याना लासला फाट्ला हुइगु ज्यातन गुगु गन देशे मुरुगु संस्कार ख तति ठौ न्याने थम किजे लाख पिया कुच कुच थला जंग पंचित नकोगु दृश्य बाध्यता बस सुएमाल सोल सोया ल्यावल हेरा रत्न साकिए जीवने छौ मोजी मागो सोगटी अनुभव दुल मृत संस्कारी ल्याख नेपाल समकायमा चा अकल्पनीय दृश्यावलोकन यामाल असह्य पीडा गब्ले लो ममुनी कठै घटना हेरा रत्न जीवने थजा दुखदायी घटना जिमगो परिवार सुमेसीगो पाखे भोगे या मागुल संग रत्न अस्त रत्न व तीर्ज रत्न लासा देशे ठ मनु शिवले यो घटनाला ठोजुल ठजाको मोबी घटनै त खामेटे या खामे ना थाबा छु मुचोसे साडको खामे त कचका हिना नेपालले सिपो बिहेको घटना छने दुखदायी अस्मरणीय घटना ख विज्ञान हौ ठाउँ परिवर्तनशील जमाना मृत्यु सूचक घटना सिपो बिगो चलन पूर्ण रूपमा तनावन टुङ्गल तासा जो सिपो बिगो ठजाको दुखदायी स्मरणीय संस्कार बिलिन्जुया मर्या वसान नुगो मुछिङको मागुम खन्मरो थुके च्याप्टर ठनिया कोचल twaa